Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkushimire ko wahisemo kumva amakuru agezweho kuri Blando TV show. Kano kanya rero reka dusubize umukunzi wacu wadusabye kugaruka ku makuru agezweho muri Kongo. Muri Kongo rero ibintu bikomeje kudogera, dore ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kotsa igitutu abasirikare b'igihugu cya Kongo. Intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo z'iki gihugu ndetse na M23 ni umutwe witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bw'igihugu. Kugeza ubu rero umutwe wa M23 ushaka gufata umujyi wa Goma ku Kabina Keza, ibituma hari kubera urugamba rukomeye, abasivile bagahunga imirwano ku bwinshi. Amasasu aturuka mu mirwano iri kubera hariya Igoma n'ubundi arimo kwinjira mu Rwanda. Ahagana isaa sita zo kuri iki cyumweru nibwo M23 yasohoye itangazo ivuga ko yafunze ikibuga cy'indege cya Goma kandi ko nta ndege yemerewe kuhagwa na rimwe. Ibi rero bikaba bivuze ko iki kibuga kiri kugenzurwa n'uyu mutwe ijana ku rindi, ndetse bakaba bakomeje gukora ibishoboka kugira ngo uyu mujyi wose bawubohoze. Guhera kuri uyu wa gatandatu abaturage benshi batuye Goma batangiye guhunga, ariko nanone kuri iki cyumweru bakomeje kwiyongera kubera imirwano. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buratangaza ko bari kwakira abanyekongo benshi cyane batagira ingano ndetse n'abanyamahanga bari basanzwe bakorera Igoma. Kuri internet hakomeje gukwira amashusho menshi y'abaturage bahetse ibikapu n'indi mizigo bahunga berekeza mu gihugu gituranye cy'u Rwanda, mu gihe M23 yarahiriye gufata Goma. Ubutegetsi bwa Kinshasa buremeza ko nabwo bugomba kurinda uyu mujyi ku Kabina Keza, mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri gusaba M23 guhagarika imirwano. Leta ya Kongo rero nyuma y'ibyo byose yamaze gutangaza ko yaciye umubano ndetse itagifitanye umubano n'u Rwanda. Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo yaba yahagaritse umubano wayo n'u Rwanda. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Leta ya Kongo yatumyeho abayihagarariye n'inyungu zayo kuva mu Rwanda, maze isaba u Rwanda narwo guhagarika ibikorwa ibyo ari byo byose by'ububanyi n'amahanga ibyo ari byo byose mu gihugu cya Kongo Kinshasa ngo mu gihe kitarenze amasaha 41. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'iyicwa ry'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu ntara zabaye ndetse mu ntambara zikomeye cyane ziri kubahuza n'uyu mutwe ku wa kane mu mujyi wa Sake, aho uyu mugabo yari yasuye ingabo ziri ku rugamba birangira arashwe. Asubiza kuri iki kibazo ku rubuga rwe rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga iri ngira atari itangazo, ahubwo ko ari ubutumwa bwo kumenyesha bwatanzwe ku bahaturiye u Rwanda muri Kongo, mu gihe umukozi wa nyuma wo mu biro by'ambasade y'u Rwanda i Kinshasa biturutse ku buryo yagumye aterwa ubwoba n'abategetsi ba Kongo yari yamaze n'ubundi kuhava. Leta ya Kongo n'ibihugu bitari bike, umuryango w'abibumbye hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bashinja u Rwanda ko ari rwo rufasha umutwe wa M23 ndetse u Rwanda narwo rukaba rukomeza kubihakana, rukagaragaza ko Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko nayo ikorana n'inyeshyamba za FDLR zigizwe n'abasize bahikuye u Rwanda, no kuvuga abakoze jenoside mu Rwanda. Ikindi nuko ingabo za Afurika y'Epfo zakubiswe inshuro na M23. Igihari nuko kandi uyu mutwe wa M23 uri gusatira Goma bikomeye cyane, abaturiye uno mujyi bakaba bahiye ubwoba barimo guhunga umusubirizo. Ambasaderi Olivier Nduhungire kandi yahumurije abanyarwanda bafite ubwoba bw'imirwano iri kubera muri Kongo, dore ko yababwiye ko u Rwanda rwakajije umutekano mu buryo bwose, yaba ku mupaka ndetse n'ahandi hantu ahariho hose hegereye
Kongo. Ibisubizo rero bikomeje kubura ndetse ku makimbirane y'u Rwanda ndetse na Kongo, ibintu bikomeje kuba ibindi dore ko n'ubundi amahoro yakomeje kubura hagati y'ibi bihugu byombi. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, General Major Nkubito Eugene, yasabye abarangije ibihano bari barakatiwe n'inkiko kubera uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi bafungurwa bagasubira mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri, by'umwihariko abashinze akabari k'Abahutu ko bagomba kwitandukanya n'iyo mitekerereze bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Ngayo nguko n'ibibazo bitandukanye bikomeza kugenda bigaruka ku basize bakoze Jenoside. Mu yandi makuru nuko umugore witwa Towana Luni w'imyaka 53 yabaye umuntu wa mbere ku isi umaranye impyiko y'ingurube igihe kirekire. Abaturage bo mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza barasaba inzego za leta kubafasha kugira ivuriro ry'ibanze bubakiwe ryemere kujya ribavura hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza, no kuvuga mituelle de santé. Andi makuru nuko umunyamakuru kuri Sky News muri Afurika, Yusra El-Bagri, yatangaje ko ubwo yari mu kazi mu mujyi wa Goma muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yibasiwe n'abatekereje ko ari umunyarwandakazi ngo maze bagashaka kumugirira nabi. Ya nkuru twakubwiye nuko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda nawe yavuze ko nubwo muri RDC yakomeje imirwano hagati y'umutwe M23 n'ingabo z'icyo gihugu, umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda urinzwe kandi neza. N'amakuru turaza kuyagarukaho mu kanya. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.